Meghalaya Post.news. Habapan iklaya kajing bitar halor kajing syapan pai ki kali Meghalaya ki bertemu bandrung sya Assam bat ki bala sya khangla hajaroban kaseng Federation of Khasi Jaintian Garo People menta kasngi kalayeng hasurok habernihan berkata kalong ban khanglan iki kali Assam ki bertemu bandrung sya Meghalaya ya ketika kamban penpai ki kali Assam ki bertemu rung sya Meghalaya layalam hidu ba Luister Lengdo Presiden KFKJGP North Khasiels District harangkat kajing don ki khana bernihat circle bardua circle lembat ki wei payu i bakid khat KFKJGP kim shamla ailat hitron iki kali Assam bakin rung sya Meghalaya balha kabadan kinungnya ki ba persang ban prinia kila jubab dak baong khilaj betha ya kitu ki bayang surok hajarobat bakide ban sangi no ya kajing khang iki kali Meghalaya ban rung sya Assam uba Luister Lengdo habakaran shkilar patai kubor ulaong bakum kaseng kan yang surok baik ban khanglat iki kali Assam ki bertemu ban ki sya Meghalaya berkin sa ailat iki kali Assam ban rung sya Meghalaya tat hadu baki kali Meghalaya kinyo ban rung sya Assam klem dadan kajing sya penwen. Nakaliang jumi ka Federation of Khasi Jaintian Garo People North Khasi District laydan mang khat adu ini step koi bije step adin bang ilai news apa social media wa nakaliang jom kini ki beriu na po Assam kibade naka Assam Tourist Association mo de kila persang ban penpai kali gibawan na po Meghalaya kiban room sa po Assam kasi kiban kibulit dan kam kiba lek kiba bi sekitin kule don kiba lek sa po hospital kidan kiba lek train kasi de nakaliang jong ki Assam Tourist Association kila persang ban penpai no de kali kiba na po Meghalaya de nakaliang jomi kaseng nilai up nadu ne khatwai baje lagi pek pa si kadan kana ka pan resolve no ya kana ka problem te ngimsyam lai ya ka ya kata kaphang ka ba hadin ba nakaleng jong naru ngala persang pan kontak bat ki khot jong ka NIPF na po Assam te nakaleng jong kiru kama apan ay kana ka asuran te de nomor kata ka daw ba nakaleng jomi ka kaseng FPCP nila persang banwan ban penkhainan kum penkhai maki nakaliang jomi rohoj isosi yakti bija belaja hapus long dei kambe pande ban thot ya u coba mulai nanua ta kali ka ka nakaliang jomi kaseng nitap so ya jore nile mengiru adu entamoy kita lihat tay ban penkhai kali Assam nadu isti ipat di auto Torres kitrap punta terjadi kalau kai kat di badai kali ba dei es nomor kata kali ba nakaliang jumi kaseng de ngidang yetkan ye kene kat ba nakaliang juga Assam kan pat sange ya kaji penkai kali napo Meghalaya dan nakaliang jumi kaseng ru ngandip kene kene bat dikot ini ru kita ni am kat lo ba buar ba nakaliang juga Assam na ha Meghalaya Post.news.